twongeye kubaha ikaze mwe mukurikira ibiganiro byacu ni Pacific Update News. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru irambuye ku ntambara iri kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Iran. Ni inkuru ikomeye iri gukurikiranwa n'isi yose kuko ifite ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere, ku burasirazuba bwo hagati ndetse no ku bukungu bw'isi muri rusange. Ibikorwa bya gisirikare byatangajwe ku mugaragaro na Perezida wa Amerika Donald Trump, wavuze ko Amerika ifatanije na Israel yatangije igikorwa gikomeye cya gisirikare cyiswe Epic Fury, mu gihe Israel yo yise igikorwa cyayo Lion's Roar. Perezida Trump yavuze ko ari Major Combat Operations, bisobanuye ibikorwa bikomeye by'intambara. Amakuru atangazwa avuga ko ibintu byatangiye mu rukerera rwo kuwa gatandatu, aho ibisasu bikomeye byumvikanye mu murwa mukuru wa Iran, Tehran. Indege z'intambara za Amerika na Israel zagabye ibitero ku nyubako za gisirikare, ku bigo bivugwa ko bikorerwa mu gahunda za kirimbuzi no ku bigo by'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Perezida Donald Trump yatangaje ko Iran yari imaze igihe kinini inengwa na Amerika n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko itari kubahiriza amasezerano ajyanye no kudakora intwaro za kirimbuzi. Yavuze ko Iran yagejeje uranium ku rwego rwo hejuru rushobora gukoreshwa mu gukora ibisasu bya kirimbuzi, ndetse ko yarimo guteza akaga ku mutekano wa Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Ibi byabaye nyuma y'uko ibiganiro hagati ya Amerika na Iran ku bijyanye na nuclear birangiye nta masezerano agezweho. Ibyo biganiro byari bitezweho kugabanya umwuka mubi, ariko byarangiye impande zombi zitumvikanye. Mu butumwa bwe, Perezida Donald Trump yatangaje ko umuyobozi mukuru wa Iran Ali Khamenei yapfuye azize ibitero byagabwe ku biro bye. Televiziyo ya leta ya Iran yaje kubyemeza, itangaza iminsi 40 y'icyunamo mu gihugu hose. Ali Khamenei yarayoboye Iran kuva mu 1989, akaba yari umwe mu bayobozi bakomeye mu karere kose. Urupfu rwe rwatumye ibintu birushaho gukomera kuko abayobozi ba Iran bavuze ko bazihimura ku mugaragaro. Kugeza ubu intambara iri gukorwa cyane hifashishijwe ibitero byo mu kirere. Indege z'intambara za drones n'ibisasu bya misile nibyo biri gukoreshwa cyane. Amerika ifite mu karere amato abiri manini atwara indege z'intambara, ariyo UCC Gerald R. Ford ndetse na UCC Abraham Lincoln. Aya mato ari mu nyanja ya Mediterane no mu kigobe cya Persian, aho hahagurukiraga indege zigaba ibitero ku butaka bwa Iran. Iran nayo ntiyacecetse, yahise irasa misile indege zitagira abapilote drones ku butaka bwa Israel ndetse no ku bihugu bifite ibirindiro bya Amerika birimo Bahrain, Qatar, Kuwait na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uko iminsi ishira ibitero biragenda byiyongera, aho hagaragara ko impande zombi ziri gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu bya gisirikare. Raporo zitandukanye zerekana ko muri Iran hamaze gupfa abantu barenga 200, abandi barenga 700 barakomereka. Muri Sahel misile zaturitse mu miji imwe hapfa umuntu umwe, abandi barakomereka. No mu bihugu byo mu kigobe hari abantu bapfuye mu bitero byihorera. Perezida Trump yavuze ko ibitero bishobora gukomeza mu cyumweru cyose, bityo umubare w'abapfa ushobora kwiyongera. Mu mategeko ya Amerika, Kongere niyo ifite ububasha bwo gutangaza intambara. Kugeza ubu Kongere ntiratangaza intambara ku mugaragaro, ariko ibikorwa bya gisirikare birakomeje. Abadepite bo mu ishyaka ry'abarepublikani bashyigikiye ibikorwa bya Perezida, mu gihe abadepite benshi banenze icyo cyemezo bavuga ko cyafashwe hadakurikijwe amategeko asaba uruhushya rwa Kongere. Abantu benshi mu isi bari kwibaza niba koko iyi yaba ariyo ntambara ya gatatu y'isi imaze igihe kinini
ivugwa. Mu magambo make, ntabwo ari intambara ya gatatu y'isi kugeza ubu, ntituravuga ko ari intambara ya gatatu y'isi, ariko ni ikibazo gikomeye gishobora kuyiganisha mu gihe cyakomeza kwaguka. Reka turebe neza mu ntambara ya gatatu y'isi yaba imeze ite. Intambara y'isi ibirimo ibihugu byinshi bikomeye ku isi byinjiyemo ku mugaragaro. Intambara irimo kuba ku migabane myinshi, Europe, Aziya, Amerika na Afurika ndetse n'ahandi. Hari imirwano ihuza amashyirahamwe akomeye y'ingabo hakoresheje intwaro ziremereye cyane, harimo n'izishobora kuba iza nuclear. Urugero nk'intambara ya mbere y'isi n'intambara ya kabiri y'isi, zombi zari zirimo ibihugu byinshi bikomeye ku isi yose. Ubu turabona Amerika na Israel barimo gutera Iran iri kwihimura ku bihugu bifite ibirindiro bya Amerika. Ibihugu bikomeye nk'Uburusiya n'Ubushinwa birimo gukurikirana ibintu ariko ntibirinjira ku mugaragaro mu mirwano. Bivuze ko ni intambara yo mu karere ku burasirazuba bwo hagati, ntabwo iraba iy'isi yose, ntabwo ibihugu bikomeye byari byayinjiramo. Yahinduka intambara ya gatatu y'isi yose mu gihe Uburusiya bwinjiye ku ruhande rwa Iran ku mugaragaro, Ubushinwa bwinjiyemo mu mirwano, NATO yinjiye mu ntambara ku mugaragaro hakoreshejwe intwaro za nuclear. Intambara yaguka ikagera ku migabane myinshi. Ibyo bibaye byaba bihindutse intambara mpuzamahanga yuzuye, ikaba yavamo intambara ya gatatu y'isi yose. Abasesenguzi benshi bavuga ko umwuka mubi urahari, ariko ibihugu bikomeye biracyatinya gukoresha intwaro za nuclear. Ubukungu bw'isi bwahungabana bikomeye. Ibihugu byinshi biragerageza gukoresha diplomasi kugira ngo intambara itaguka. Ali Khamenei wari umuyobozi mukuru wa Iran kuva mu 1989, niwe muntu wa kabiri wategetse Iran nyuma ya revolution y'1979. Umwuka wa politike yari afite ububasha budasanzwe mu nzego zose z'igihugu, ubuyobozi bw'ingabo, politike, ubutabera ndetse n'imibanire mpuzamahanga. Yarazwiho guhagarika imyigaragambyo y'abaturage no kugira uruhare rukomeye mu gufata ibyemezo bya gisirikare n'amategeko muri Iran, cyane cyane ku bijyanye n'urugamba rwo kwamagana ibyo bise abanzi b'igihugu. Amakuru avuga ko Amerika na Israel batangije igitero bikomeye byiswe Operation Epic Fury, bigamije guhagarika gahunda za nuclear ya Iran no gushyira igitutu ku buyobozi bw'igihugu. Ibitero hatwitswe ahari inyubako z'ubuyobozi na bamwe mu bayobozi bakuru b'ibihugu barimo na Khamenei. Ibiro ntangarugero byari mu murwa mukuru Tehran byakurikiranywe n'ibisasu byinshi byagabwe ku nyubako zifite agaciro gakomeye mu buyobozi. Urupfu rwa Khamenei ruvugwa nk'ikimenyetso gikomeye kizamura urujijo ku buyobozi bw'imbere mu gihugu, kuko Iran nta muyobozi wagaragajwe mu buryo bwemewe ngo asimbure Khamenei ako kanya. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko Khamenei yapfuye kubera icyo yise guhirika ubutegetsi bwa gikoloni muri Iran. Ibyo bitero bigamije guhagarika ibyo yabonaga nk'ibigize icyago ku mutekano wa Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Israel bashyize imbere ko icyo gitero cyateguwe ku buryo bwihariye kugira ngo bigabanye ubushobozi bwa Iran bwo gukoresha intwaro za kirimbuzi no kugirira nabi amahoro mpuzamahanga. Nyuma y'ibitero, Iran yahise itera misile n'indege zitagira abapilote mu bihugu nka Israel n'ahandi hafi y'ibirindiro bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Hari amakuru avuga ko hari abantu b'abasivile barimo n'abana bapfiriye muri bimwe mu bitero byahitanije mu mashuri n'ahandi mu gihugu. Abayobozi ba Iran baranenga cyane ibyo bitero, bavuga ko ari byo kwica amategeko mpuzamahanga no kumena amaraso y'abasivile. Nubwo ibitero byabaye kandi ubuyobozi mukuru wa Iran yapfuye, ntabwo Amerika cyangwa Iran byatangaje ko hari intambara ya gatatu y'isi ku mugaragaro, ariko
hari ibikorwa bya gisirikare birimo kuba nk'ibitero byo mu kirere n'ihangana rya misile drones. Amerika ntiyatanze itangazo rya Kongere Declaration of War, ariko ibikorwa biracyakomeje ku rwego rukomeye. Reka tubashimire mwe mwadukurikiye kandi mukomeze gukunda ibiganiro byacu, ntibajye gukora subscribe kugira ngo amakuru agezweho bajye bageraho vuba cyane, dukurikirana uko intambara igiye ihagaze mu burasirazuba bw'isi. Imana ibarinde, ciao bye, na hejo.